January ni somni pali thota ni sang ni somni pani ani e Chin State malam tidim le Falam Township chunga Burma Military Council sipai te le Chin mi pui veng him to Pol CDF te ani khuai nuai na sa hotel tel mai le Military Council lamin lai pui an man ba ka van bo luak lam atang po jet fighter le helicopter manga an bei thu hriat ani Chin State tidim Township kalai le tidim kongpui le Falam le kalai inkalpona kongpui pani tanga operation nei turakal Military Council sipai Paul ni te chu Chinland Defense Changwal Paul nen January ni song pathum atang khan anin khuai nuai chhotana sipai lama thile hliam an tamang bokin Changwal Paul lama po thile hliam anom thu donani January ni song pasari jing dar song vela kalei chutedim kong hai jing le tai ngen kho in kara malam pana kal thei to lowa dan che pa om Burma sipai tranpui tura kalimeu atanga sipai motor pathum le machine gun vuana motor te chi pani chu Chin mi pui veng him to Pol CNA CDM Sin PDF Zolan kalei PDF Zomi PDF Zongam Army CDF KKG Pol ten lo ambu sin an lo khuai nuaya sipai lama som chuang thi in hliam anom nual bok thu CDM Sin Pol thu puang tu chuan asoi dan che po om Military Council sipai te tranpui tura local sipai motor pathum le machine gun kengtel motor pani te chu kalimiaw atangin a ron chowa keini lamin kongka laka kan lo khuai nuaya ache chezo ka an tana wangin an ki le ringota atlem bera somvel chu kan ka fuwa hliam po an dam khop mai keini lama chuan hliam kan om lo ti in mipui sipai ho tu pakhat chuan asoi India le Myanmar in sum do ton na kongpui ber pakhat kalimiaw atangin Chin Hills lama sipai zachuang tir ania khiangjing haijing tai ngen kho in kara January ni som pathum atangin Chin mi pui veng him to Pol te nen an in kap zui bokani Military Council sipai te chu haijing le tai ngen in khar kwa malam pan theilovin an tanga January ni som panga tangin Military Council lamin jet fighter mangin air strike kan nei zuya chubaka kalei University campus chunga inkol sipai tepon lai pui mangin ni tin an kap thin ni in PDF zolan thu puang tu chuan asoi anni lamin miron peya keini lamin kan lo beilet ve ngal boka anni chu an tol son ngala chu tiang din mun ani ta ka chuan reilo tea kalei University campus atangin lai puin miron sai zui ngal bokani keini lam chu mun him lama kadin sasenga chu mini chuna chuan indo thlona pani in kanin kulna mun chu an ron beile bokani chunglam atanga military beina wangin Chin mi pui veng him to polama mi pasari an liama Chin National Army a thangpi po January ni som paruka athi thu hriatani chu tiang bokin kalei nachaun hakhalei webula khuatanga Falam le kalei kongakal Military Council sipai te le Chin National Front CNF chu January ni som paliatangin ni tin ani kap deuh renga Military Council lama sipai so panga an thi to thu CNDF chuan thu chu an siamani Military Council sipai ten Chin State malam chu sipai tam tak mangle thuang nia an bei chung changa PDF zolan thu puang tu chuan hetiang hian asoi ani na taka chuan Chin State malam chu an control thei to lawa thlani thum kalta atangin kem chu dar ve bok ma se chung an sipai kem atanga pon chhuwa po chu arem to lawa reson lak na kong te po ping towa kong pui tluan chu keini mi pui veng him tu polamin kan thunun to zoka Chin State malam ron thunun le antum aniber kalei tidim Falam yibula kongpo keini Chin State pumpui le Sagaing region au omte tana tlan chuana ania chu mi pui ko ta om ta box sia chu tak chu thunun le tumin tu na hian aron bei ni berin ka sia Burma sipai ten Chin State malama sipai anda belain Chin Hills bul thata om kalimio lama po zanlama silai puak ri hriat tur a om reng bok ani January ni som paruk zana po khan kalimio khothlang lam ta han venga Military Council sipai te le urban guerrilla polte ani kap boka sipai pani an thi thu kalei PDF lamin thu chuan siam hemi zana inkana sipai lam man lai puimu pakatin
ta han venga chena in then khat adeng fuwa ta han veng chunga military council sipai lai pui vai thum zeta puak zui bok ani ni somni paruk January anei tur India Republic Day ilomna ni chu a hnai ta hle maya rampon lam kwalian special guest a som tu zinga Burma ram ayo atel don em ti hi mitin hriat cha ngoi ani India hian British lakatangi independent hi August ni sompanga sangkha zakwa somli pasari khan a hmuwa mase January ni somni paruk sangkha zakwa somnga thlengin British ho thazan hwaya an omri ani Ramdan pui Republican Constitution chu sap ram ti dan zul zuin siamania chumelom nan chuan January ni somni paruka thlen piangin Republic Day hi ro pui takin lom ani thina ral thuam keng pol le keng lem lo ten parai tan ya sole even sang tenen New Delhi khopuya an thom aring hle thina khovel paret nei jinga chuan India Republic Day celebration paret hi munom ti ber jingami ani kum sang ni song pariat khan Association of Southeast Asian Nation atel ram som hruai tu ta chu Kualian special guest atan som ania Myanmar State Council ong san su chi poina tel pui ve nge nge ni naktip maya nei le tur January ni somni prok sang ni somni pani India Republic Day celebration a Bay of Bengal Initiative for multi-sectoral technical economic cooperation Paul ram hruai tu ta chu India hian somatum meka chung ram ta chu Bangladesh Sri Lanka Thailand Nepal Bhutan Myanmar ramte ani India in Republic Day lomna hian India ram hruai tu lu berin Myanmar Parliament thiata thu nei na pong lak tu sipai fir fia khau tu lu ber Senior General min ang hlaya a som chuan Military Council sarkar apom pui don tina ania India hian US President kai hroi Summit of Democracies a global meeting atelin mihring digna chanvo human rights lamveng him tura thei top chua turin alo in tiam to sia Burma rama tual thata aram mi puite digna chanvo rabbet tu berhan somtel chu American President le ramdang hruai tu te mit mei aveng bok sia laiking ang mai le lama or sen le lama or dum din muna Prime Minister Narendra Modi chu ading ta ani bermai nikum lam khan sipai fir fia khau tu somna tanma do dei lomna India atang palai akal tir vei roka India Republic Day lomna Burma hruai tu hi somlo amoi le to silawa khothlang democracy sarkar ho tu te mai ja bok sia India Prime Minister Narendra Modi chu arial du anuam lo hle ani ome engpo chu lo ni ta se Minister of External Affairs to puang tu chon Burma ram hruai tu Senior General min ong line chu India Republic Day lomna local le lo mai ro se ti in thutluk na an siam ta ani Burma sipai sarkar ho tu lu Senior General min ong line chu hoi hi le don ta ani ri ber mai kan lo puan lan to Myanmar a sipai sarkar ko chon ka liam ta in ni khan ong san su chi party National League for Democracy NLD an hruai tu pakhat le democracy activist pakhat chu thi turin an chung thu arel sak mi amai NLD party hruai tu hi POGR thon in nikum November thla khan sipai te hian an mana counter terrorism law hnuai thi turin a chung thu an rel sakta ni democracy activist lar kiomin ko jimi tiasia larpo he dan hnuai ve khian semna pek ani bok engang thu buai nge an siam sakti chiang takata lanna ahumlo Myanmar rama state le divisional boycott committee chuan sipai sarkar do dana lan tinan military council sipai ten thu nei na an pong lak champha tak February ni khathian silent strike nei len tum sual sipai te do dalna chi khatatan mani in le compound chunga tanga pon chok lawa hi silent strike tiania hetiang hi April ni som sang ni som ni pat khan an lo nei to bokani silent strike khi jingda soma tangin tlaida li thleng ani le dona he thil hi Burma Spring Revolution atan thil pui mo takani silent strike thu puetan let's fight for involvement ti ani Myanmar mi puite hi military dictatorship do dalin mani phak tok le thei ang tokin ma an lo la to thina sipai council sarkar poin politics le judiciary thila na satakin mi puite arab bet boka sipai te tharum thona wangin taksahim na zongin mani omna in le lo kalbo san ri te mitam taktan angai pa
kumin sang ni som ni pani a ero chuan hne na changin mani in lung lua le ngei turin thei top mi puiten chuatomin silent strike thupui tan po let's fight for involvement ti magin ma anale don ta ani lunglei south bial tu MLA Dr. K pa chunga chuan January ni somni pani in ri ni khan a bial chunga thaizol khu a Myanmar tante omna mun kem atlwa tranpuina le chom dolna sarkar lai puya an dilte an mu thei lo thu a soi Dr. K pa chunga hi thaizol khotlang huai tu tele steering committee for Myanmar ACM lunglei huai tu tele ral tante ne ani koma India sarkar angin ral tante ngai tu rem chang ri lo ma se Mizoram sarkarin angai tha thei lo ti soin India sarkar a tranpuina le chom dolna dil thin maila kan mu thei lowa sarkarin arem chang anga angai tu ba ka mizo kan ni na zona tlom ngai na in pole mi malte SCM lunglei ten na sataka an tranpui hi alom om tak set Mizoram sarkar po in thei to pa chua zel don ani ati ral tlan te chu khotlang huai tu te du dan zom tu le an mani mi khwal tu ten mi khwal ta ka an ngai thei tura khosa turin Dr. K pa chunga chuan acha a ral tlan te tan ei tu chi sang chang dam doi le thil dang te a pe ni thaizol khuwa hian Myanmar ral tlan hi mi zanga somruk an om meka January ni somni pakhat zir tom ni khan mi pakhat COVID-19 wangin athia thaizol khuwa hian vuiliam ni in thu don ani New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern chuan andrama COVID Omicron variant kai an puna wangin khuak khirna khau jok an siama hei hian ama ngei poina pasal nei tur chu a thul pha ri ani Prime Minister Ardern chuan nimin khan hemi chungchang hi soin kan i nei na tur po kan kaltlang pui ri don lo ani ati khuak khirna siam thara hian pui punna vaccine dose kimala to mi za chin bak tel phal ani lo Sri Lanka wanga New Zealand mi pui tam tak ton ang kalo tong via hemi kai noi awanga boina in parlu te chunga po in mengai damna kadilani khopuya in neina hun mang tura jin chung ko jinga mi pakwa te chon Omicron an kaya flight attendant pakhat po na kaya hei wang hian New Zealand chuan in khuak khena red setting chu ni zan lai tain man turin ati chuak ani Omicron hi delta variant a in kai chon ol samjoka ma se mi pui jinga har sana lian tham to kan tlem jok thung Vantlang mi pui pun khom na ti tlen tumin public transport le dora kal tu ta chu ngai tum na wo vek tura thupek ani Prime Minister Ardern le apasal hual Clark Gayford te hian an ni nei hun tu la puang za lo ma se tun kar chho hi an tum nia soi ania ma se khwa khirna an man thar hi tun tha thlop tlenga kalpui tura ti ni wangin an ruam hangangin an kal thei don tabik lo ani ani nei hun tur son chungchang angai dan an zona changin Ardern chuan khovel kalphung ani to wanga pommai atul thu soin Sripuin anghong New Zealand mi sang chuang te nen danglamna kan nei lowa kan hmangai te enkol an mam walai taka an kianga kan om ve thei lo hian karil ru atina ka hun ton to lungchi thlak ber po ani thei hial don ani ati New Zealand a hian Sripui len tira tangin COVID-19 kai mu chu to hi mi sing ka sanga zapali le thipui to mi somnga pani anom ani kumni liamta chunga hun tamjok chung khan ramria khokhena khau tak le in khar khip an kalpui thin bok ani Winter Olympics channan ka ni chi aum to tia Beijing khopui official te chuan pathian ni khan khopui chung le chevela Sridharna laya chengmi makadwai ni te chu Sri an kaile kailo test vek ani tur thuan soi thunei tu ten tun hnaya coronavirus punchan chu lekathon kaltanga dar ani thei thu an soi nu loka China Postal Service chuan hathok te chu rampon atanga bungrua ron lu te chu disinfectant hmanga kap thiang hlim le vek turin thu ape ani heti la hian WHO le US Center for Disease Control chuan kan thil khoina tanga sikai theina a hniam thu an soi thung China hian khovel ramdang angbokin Sri in kai chon ol sam tak Omicron variant wangin sikai an pun bela kaliam ta chunga Beijing khopuya sikai thari somthum vel mu chu ani khopuya Sridharna hmuna hian zero covid policy khau tak kalpui ni in khovel huapa in thladul an kalpui chho to lain Beijing thunei tu te an khau zo ka khokhrena kalpui an thlang zo ani January ni somni pakwa beating retreat ceremony neya rimoi an tumjinga an tel zia thin
Christian hlalar tak abai tuit mi kalalpa du tak min ong puyang cheti chu BJP sarkar chuan kumina rimoi tumtu li sa tengin an pai dai mai media mi te hne na tanga meeting retreat ceremony program pek chuwa kum sang kha zakwa somnga atanga benin antum telzia abai tui mi ti hi tel ani ve taloni he rahi sang khazaria somli pasaria Scottish Anglican Henry Francis Light tan athi maloka aphuania he him hi Mahatma Gandhi him du ber zingami ani bok kumtinin Republic Day lomna ti topna polin January ni somni pariat laya Delhia Vijay Chowk ka meeting retreat ceremony hi nei ani thina Regina Hills ni atlak lain benten rimoi mangin rimoi chi sang antum thin bena hian army navy air force baka central armed police force pipe and drums ben tatelin ahowin antum thina kumina hian rimoi tumtur hi ben parukatagin baklar somni pali trumpeter som parukle drummer somsari panganom dona hla somni panga tumin akhana tan sari jaha se acha antumang kumina hian kumtanga natel ngailo drone show le laser show te nei ani tel don bok sarkar chuan kumina hunman tura hian Indian team tam theiang ber tum andu wangin abai tuin mi hi pai ani ti an soi kumsang ni somnia meeting retreat ceremony a khan pai an lo tum tua ma se Narendra Modi kai hoi sarkar khan soise a hlona sata wangin tumtur zinga an da le lia ton tuma hian BJP sarkar hian apai le ta ani ole viewer ta hne nangen na hanche vele tiang viewer zinga kan channel mina subscribe sak loin om chuan subscribe ti kha milo me sak ve turin kan han ngen chowa tin kan video upload thar te hi in lo dona in lo mu zung theina turin in tan pol samjong na ani dona chuwan chuan notification bell khai metanga ola in da don ya